ke jongi maras tu lajat poy A great deal of planning, a great deal of execution, and a great deal of responsibility that is taken not only by the district administration, not only by the block office, but also by each and every member of the 20 villages that fall under Barnihat circle, which unfortunately has been infamously tagged as one of the most polluted, not only in the state, not only in the country, but also in the world. So today marks the beginning of change. Change not only for me and for you, but for the future that is to come. So ngakarpat ya boro yaki rangba abadon hamni mentakas ngin nadu ipaim ilingdo I president jongka senjuk ki rangba asnong hani Barnihat circle ki rangba asnong secretary asnong badon burob hamni subha banya trailang batngi nakaliang ka district administration banginyo panpenpoy hakata kasenjam bade banmara ya ka jingko jing subah hangni hasnong Barnihat jongi di kumbalaong I president jong ka Green Tech Foundation bangila ya trailang nadu bastang jong kani ka project siya pangat ang asyukwa ay jing kublay ya namarba nadu bastang jong kani ka project nakaliang jong ban nakaliang jong ka division jong ilayarap yung hakani ka banpoy hadu kani ka thong tangba ngimpat gut hangni ngidnang sedang Senang juga Barnihat apabila nilai utang di pergaya ketika solid waste management IEC yang batas tiga lagi milikan kelak baru sekata nilai keren yang harus menjawab jumlah Barnihat mimlah yang IPOM yang ada district administration nakalian juga jalan projek yang dilakukan Barnihat nakalian blok bila air di sini terlalu menentang projek ini. Menentang rasa orang sangi kita Kinungelang Snom, Kinungelang Merai, dia don hungi ini. Balik di kuapan keren bertempau dan penselulang kita bahas menurut kita projek lomba. Bidon kam tanda jika sama. Kamtam kini kisno, jika don akan di area yang Barnihat. Bidon kam tanda jika sama. Aku beri batu projek kalau insaskan batu kliman mungkin ni video dan burung ni orang insaf putih kita tinggi Bible insai kita di dosbin konsumen egois but insaf konstruk ragu kata kawis itu bisa ini miwah video kecil terhilang na bentai ini kisno ibadon apa jom Barnihat sakit